స్వాగతం కలిస్తే వింటే ರಸ್ವಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಕುರ್ದುಫ್ರಿ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಗೋರಿ ಹಿದ್ಮೆತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಮರುಹಮ್ ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅದಿ ಮರುಹಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ಗೆ ಹಂದಾಣುಗಾ ಬೇವೆ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಸುಕೂತೆ ಮಿ ಸುಕೂತ್ಗಾ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಹಾಜಿರಿನ್ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವಡಾಗೆ ತುಮ ದಣ್ಣವ. We now respectfully invite all present here to observe a 1-minute moment of silence as a mark of solemn tribute to the late Mr. Hassan Ahmad and the late Mr. Muhammad Hassan, whose legacy continues to inspire us, whom we remember with deepest gratitude and respect. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಲೀಸು. ಎಜೆಂಡಾಗ ಕೂರಿಯಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವಾಣಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಫೀಫಾ ಆದಮ್. The next item on our agenda will be led by medical laboratory technician Afifa Adam. Assalamu alaikum. Mi wagudubulu mi hasakolani wakive gos faawina mabes ehandantan abadadde miwane fada aguhuri hidumettake koddifawa faratahuge aguwazan kuruma. wakive diya slomatin hidumatuge zikura avani wakinuwane gotugadin aguhuri waguduta sifawani. dekimi vetta maunavi etakekkamen hadiya kuri ಹೆಕಿಮಿ ದೇಹುಂ ಫೆನುನು ರಂಜುಂ ಬೇಫುಳುಂ ಫಾಹಗ ಕುರಿ. ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆಮ್ಮಿಯತಿ ಹಿದುಮತುಗೆ ಅಗುವಜಂ ಕುರೆವಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಖಾಸ ಫರತ ಕದ್ದೆ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಹವಾಲ್ ಕುರು. ಹಿದುಮತುಗೆ ಅಗುವಜಂ ಕುರ್ಮೆ ಗೊತುಂ ದೇವೆ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮಶಾ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಬ್ಯಾವರಿ ನಾಮ ಖಾತಬ್ ಕುರವಾ ವಾ ಫುಡ್ದೆಕ್ಕೆ ವೊಂಗೆದಿ ದಿವೆ ಹಿರಾಜೆಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬ್ಬೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದಿ ದನ್ನವ. ಹಿದುಮತುಗೆ ಅಗುವಜಂ ಕುರೆವಮಗ ಗೊತುಂ ದೇವೆ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಹಕ ಕುಳುದುಫುಶಿ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಫರಾತು ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲೆಯ ಹವಾಲ್ ವೆಲವಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನ್. ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಹಂದಾಂತಂ ಅಳ್ಗಣ ಮೆಮ್ಮಿ ಆಕುರಣಿ ಮಿ ಫಣಾವಣಿ ಮಿ ದುನಿಯಾ ವಕಿವುಮುಗೆ ಫುಂ ಹಿತಾಮಯಾಯಕು. ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ಕಿ ಸಿಖಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಲಫತುಗೆ ದೌರು ಸುರೆ ಎ ದಾಯಿರಾಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮಾ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನಮಗೆ ದಿಗು ತಾರೀಖೆಂಗ್ ಬೇಫುಳೆ. ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣಾಯಕು ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ ನೆನ್ನ ಮವಿಸ್ ಕುರೆವಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಎ ಹಂದ ಅಂತಕ ನಿಮು ಮೆಣ್ಣೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಒತಿ ಇಖ್ತಿರಾಮ ಗದರಾಯ್ ಲೋಬಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ದುಆಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ಹೇ ರಹಮಲ್ಲವ್ವ ಸ್ವರುಗೆಗೆ ದಾಯಿಮಿ ನಿಯಮ ಮೆಂಬರು ಕುರೆವು. ಹಿದುಮತುಗೆ ಅಗುವ
zankurebemuge gotun deve handani fila almarhum Muhammad Hasan hahaka kududu fushi city ayalage faratun handani fila ya hawal velawani alfadila mamduha Hasan almarhum Muhammad Hasan mi fana wani mi duniya alwada kiwuma hama mi muassasa koddevi ikhlas teri khidmata hibwara nazahat teri kama handan tan algon men akurani nuhanu ihtirama eku ehenas wakiwumuge fun hitamaya eku esme laboratory technician ege gotuga mas katuge dawru fettevi Muhammad Hasan fahaga kureveni muassasa nuhanu aguhuri beenun teri muhim ikhlas teri masakatake koddevi befulige gotuga adi iswarege haysiyatu muassasa hingewumuga kurevi maseketa kiwis algon men bala ganna ikhlas teri maseketake algon menge ikhlas teri duwa ki man Allah subhanahu wa taala Muhammad Hasan ge fafa fussawa he rahmallahu swaruge ge daimi niyuman member kurevu khidmatuge agwazan kurevumuge gotun deve handani fila alfalil Ibrahim Wahid kuri kududu fushi city alfalil Ibrahim Wahiduge agun kureve ikhlas teri khidmatukum me muassasan etaken hiyobadaltake genes devvikan algon me me fahaga kurani shukur veri kamaiku khidmatuge agwazan kurevumuge gotun deve handani fila alfalil Ahmad Daud Roma kududu fushi city alfalil Ahmad Daud me muassasa koddevi agun kureve ikhlas teri masekketan algon me me fahaga kurani nuhanu ihtirama shukur veri kamaiku Ahmad Daud ge daur ge tarikhum fennan huri hasil kurevunu adadunu kureve kurierun taka kamiyabi taka heo badaluta Ahmad Daud me muassasa du kurevuma hama kurevi aguhuri adadunu kureve ikhlas teri maseketa ki shukuruge ibaratakun aguzam nu kurevene abadu es fennan hunnane gina guna maseketake tiya fakurveri shahsiyata nuhanu heo duaya ihtirama ku shukuru dannawa shukriya din kuriyan onnani raisul jumhuriya ge ambikambalunge wahaka fulu dekkewa Bismillahirrahmanirrahim. Salama sihat geniyumai insana devli kuladuman tamang Allah hamdai shukr kuran dulahiyo kamge debiti bumge nuhano khas irshad devi mi ummat ge lobveti nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shay ekale fan ge al ashabun salawat ay salam lawash Kudufushi Regional Hospital ge Chief Executive Officer Al-Fadila Nazima Ali Rayitunge majlihuge Kudufushi uturu adi dekunu dairage izzat teri memberu Sihi Muzarage isverin Kudufushi ge Regional Hospital ge isverin nai Puriha muwazzifun adi haziru wadagen tibbevi emmeha befulun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ade Salami sihataki has niyumakam gabuneve ehen kamun sihat salamatum behettu mattaka algon men kuranch ehe masekketta warak gina dirumge amilla aadatan islah kurun sihata behe ta'lim ekifen warga libigatun farwa dinumge ilmu takai hunarta das kurun adi ekama beenum wa wasilatan hoda tantam bina kurun migatum miyadaki kuldu futta tildum matige sihata behe tarihga asaf hayeliyan feshe ufaveri duwas Yadaki Kudufushi Regional Hospital itura tanawasko zamani a wasilataka firham kurumge ummidi fiyawahi feshe duwas Kudufushi Regional Hospital salis tinga harfure mi munasabatuga beve ufaveri rasmiyat ehen kam mi hospital ga masekke kurabba emme ha befurna wara ikhlas terika mai tahniya dannawa heyodun tan aris kura hame miyadu almenge mitanu mi award hasil kurebe emme ha befulna marhaba dannawa mi rasmiyat sharaf vir koddinama alugonda dawwatu devdika mataka sihhata behe wazir honorable Abdullah Nazim Ibrahim Ashai emat fund ge teama wara ikhlas terika maik shukr dannawa adi mirashan alugod ziyare kurumu Kudufushi alugonda vidalwi poonu marhaba yai devvi mehmandari yattaka Kudufushi ge lobweti rayitun nashai mi hospital ge is masul verina nuhanu ikhlas terika maik shukrai hewe dunta dannawa wadagen tibbevi emmeha hizzeterin emmeha hazirin
ಅಳುಗೊಂಡ ಲಿಫ್ಫಾವ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕುಕ್ಕಂ ಗ್ಯಾನ್ವಾಣಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾ ನಿಜಾಮಿ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ತರಗ್ಗಿವೆಗೆಂ ಐ ಎ ಜಮಾನ ಬಲಾಯಿರ್ ವರ ರಂಗಳ ಎಕಶ ಎಳಿಫಾವ ತರ್ತೀಬಕು ವಕಿ ನಿಂಗಂಡತಕ ಬಲ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವಿಗೆಂ ಏಯಿ ಬೇರುಗೆ ಕಮಾಬಿಹೆ ಫರಾತಕು ಎಸ್ ಮಶ್ವರಾಯ ಎಕುಗ ಮಿದಣ್ಣೆವಿ ಮಿಂಗಂಡತಕಾಯ್ ತರ್ತೀಬ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ದಣ್ಣವಾಕಂ ಅಳುಗೊಂಡ ಗಸ್ತೆಣ್ಣು ಕುರಂ ಎಹೆಣ್ಣಮವೆಸ್ ಕುರುಕೊ ದಣ್ಣವಾಣಮ එකං එකශෙලි ෆෑවති රෂ් ෆෙම්වරුගා දෙවෙන් හුන්නම්මානේ ෆර්වාගේ මින්ගඩ් තකා අතල් ෆෙම්වරුගා නුවත සරහද්දි ෆෙම්වරුගා එකශෙලි ෆෑවා මින්ගඩ් තකයි මුලි දිවි රාජ්‍යගේ ෆෙම්වරුගා හුරි මින්ගඩ් තකෙගේ මච්චා හෙල්ත් සෙන්ටර් තකයි අතල් හොස්පිටල් තකයි බොඩති හොස්පිටල් තහුරුම්ගේ මානේ කි එයි ඒ සරහද්දිගේ ආබාදියයි දතුරු ෆතුරයි වසීලතයි මිෆද එතක්කම සර්කාරුම් බල්ලවා එහිඳකන් එකංකන් හමජස්සෙන් ඔයින් එම්මෙ රංගල ගොතෙග්ගා හමජස්සෑ දෙවේතෝ බෙල්ලෙවි කම් මිහෙන් ඔයින් නමවෙස් සිහි ඛිදුමතකි අසාසි ඛිදුමතේ දිවෙහි කොම්මෙ රජිතකවෙස් අදි කොම්මෙ ඉන්සානකවෙස් ලිබෙන්ජෙහි අසාසි හග්ගේ එහින්කම් කුරිමතිවා හුරස්තක් ගිරාකෝ ඒ නතිජා වාසිලුම මසෙක්කේ කුර්මකි අබදුස් ජෙහෙන කමෙ අල්ගන් ගබූල් කුඩා ගොතුගා මී එමගුන් රාජ්‍ය අලමදා ෆියවලතකේ මියද දුනියාගේ හුරිහා කම බොඩති බදල්තකින් අද වෙච්ච ටෙක්නොලොජිගේ ඉංගිලාබියායි සිහි දායරා විස්වර බොඩ බදල් වෙච්ච කුරීගා එත ප්‍රොෆෙෂනල් එත බයකුති බෙගින් එත මෙෂිනකු නූනි නෙහෙදේ ටෙස්ටුත මියද කුඩ කුඩ එම්මෙ මෙෂිනකුන් එබහෙදේ දුනියාගේ ෆෙම්වරු රංගල එහෙන් හොස්පිටල් තවගේ තජරිබාකාර ඩොක්ටරුන්ගේ එහි තෙඩික ටෙලිමෙඩිසින් ෆද ඛිදුම බිනාකෝ ගෙන් වගුතුන් එබහෝදේ හිතුගේ බට ඔපරේෂන් තකයි ಕಿಡ್ನಿಯಾಯ್ ನಾರುಗೆ ಮಸ್ಸಲ್ ತಫದ ಕಂಕಂ ಗ್ಯಾವೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಮಿದಣ್ಣೆವಿ ಫಸೇಹತ ದುರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ಗುಳಿಗೆ ವರಂ ಇತುಬಾರೂರಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ವಗುತ ಮಿಜಮಾನುಗ ಎಬಹೋದೆ ಜಮಾನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಕುರೇರುಮಾಯ್ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ವಿಸ್ දෙක ಮುಂದಳಿ ಮುಳಿಂ ಆ ಫಸೇಹತಕ್ಕೆ ಅಳುಗಂಡ ಹಿತು ಮಿಯದು ಫೆಶೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಖಿದಮತ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಫುರಿಹಾ ಮುಂಕುರಿಯ ದಾಯರು ಮಿದಣ್ಣೆವಿ ಫದ ಕಂಕಮ ದೊರುಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ वकीन खासको दिवेही राज्य दे पॉइंट सुमेगे मशरू रावले फैवागे फाहा कोल्ला एक सबुन दिवेही राज्य जमानी टेक्नोलॉजी या लामी गेंदानी वरंग आदे खिलाफ गोते क्या कंयागी मी मशरू गा एम्मे फुरतम तरगी कुरेवे दायरा थोगे तेरेगा सिही दायरा मिहारवणी एवलान कुरेफा එහෙන් කමු මී අලුගොන් දෙකේ ගොතගා වරන් උම්මීදී ෆුර්සතේ රයිස් ડોક્ટર මොහම්මද් මොයිස් දිවෙහි සිහි දායරායක් ගෙන්නවන් ගස්තුකුර බාවර බොඩු ඉංගිලාබි බදලේ මී දිවෙහි කොම්මෙ රජිතක එබෙෆ්ලගේ සිහතා මෙදු ඉතුරුගෙන් දාන වර බොඩු ඉතුබාරේ ලිබෙන වර බොඩු යගින් කමෙ වඩාගෙන් තිබි එම්මහා ඉස්සෙතරින් එම්මහා හාසිරින් තිල්තුම් මතීගේ මිසරහද්ද බලායිරු මී රාජ්‍යගේ නිස්කබතුගා එකෂේන ආබාදියන් ඔයි සරහද්දේ එම්මෙ ෆහුගේ බොහොමිනම බලා අන්දාසා කොල්ලාරු මි සරහද්දුගා මිගතු මීහුන් දිරුලේ තේර රෂ්ගා ගෑගඩක මිහාර තේවිස් හාහින් හා මීහුන් දිරුලේන කම බෙලෙවේ එර රෂ්ගා දිරුලේ විදේශීනායි ziyaare කුරා එහෙනේ මෙහමානු හිමන ලැෆියා මි අද දුවර බොඩතන් ඉතුරුවෙගෙන් දාන කම බෙලෙවේ එහෙන් කමු මි දන්නවාලි ඒ සබබකි ෆායිත් වීදිය දෙහා සව්විස් වනා හරවෙස් එල්ලක වෙහිහාස් මිහුන් එකි බලිබලිගා මි හොස්පිටල් දක්කා ෆාවාකම බය මස්තර තකුම් අලුගඩ ෆෙනිෆා හොරීමා එහෙන් කමු මි සරහද්දුගා රංගල් සිහි ෆරුවා කෂර වෙෆාවතුමකි කොම්මෙහෙ මුහිම්මු කමේ වකින් zamaani ටෙක්නොලොජියා ලාමේ ෆෑවා ගොතෙග්ගා කංකං තරගී කුරුමකි සරුකාර මිහිදු මල්ලි බිගන්න ෆරාතවස් එම්මෙ ෆෑදා හොරිගොයි එම්මෙ ෆසේහවෙස් ගොයි අදි එම්මෙ ඉතුබාර හොරිගොයි කොම්මයකස් මියදු මි ෆෙෂේ ඛිදුමතකි වරම් මුහිම්මු ඛිදුමතකේ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ತಣ್ಣವಾಲಿಹೆ ವರ ಉಮ್ಮೀದಿ ಖಿದಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಿ ವರ ಬೇಣುಂ ತೆರೆ ಖಿದಮತ್ತಕ್ಕೆ ಗೌಮೆ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಎಗೌಮೆಗೆ ಸಿಹತ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಹಾವಸ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಸಿಹತ್ ನಫ್ಸಾನಿ ಸಿಹತ್ ಅದಿ ರೂಹಾನಿ ಸಿಹತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ನ ದುಳಹೆ ಒಕಂದೆ ವಾಶ್ ಎಕಿ ರಂಗುರಂಗುಂ ಕುರಿ ರಂದೆ ವಾಶ್ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದುಳಹೆ ಒಕಮ ಅದವ್ರೆ ಫಹಿ ಮಾದ ಮೆ ದಕ್ಕ ವಾಶ್ ಆಮೀನ್
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ತಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅಗುಹುರಿ ಬಸ್ಕೊಳ್ತಕ ದೇವಿನ ಸೇಹತಂ ಅಳುಗಣಮೆ ನುಹಣು ಶುಕುರು ವೆರಿಕಮಾಯಕು ಬಲಗಣ್ಣ. We extend our sincere gratitude to First Lady Madam Sajida Mohammed for your invaluable insights and deeply appreciate the guidance provided. Miha hisabu mi rasmiyatuge nimamaka hammen ai Divehi Rajage Izzeteri Raisul Jumhuriyage Amikambalung Madam Sajida Mohammed mi rasmiyat sharaferi koddevuma wadagin nemikami mi rasmiyata libono ituru furihama kamekkan yagi ehin kamun adives efaharu Divehi Rajage Izzeteri Raisul Jumhuriyage Amikambalung Madam Sajida Mohammed hituge emme fumminu shukuru dannawa Kurdu Free Regional Hospital ga Gangier Nara Balthoge Clinic endometriosis clinic adi telemedicine iftitah kurma hospital ge hiwa ge muwazzafunge hidmeteri masakketakan hibardinma agu wazan kurma gotom bevono mi hafla miha furihamako genes dinmataka huriha muwazzafun kurevi bura masakkata ti devi ebbaruluman hituge emme fumminun shukur dannawa adi mi rasmiyatuga bæverivi emme ha izzetterina hasa shukure dannawa. As we draw this memorable occasion to a close, we extend our heartfelt gratitude to First Lady Madam Sajida Mohammed, gracing this event with her esteemed presence. We also express our sincere appreciation to all distinguished guests and staff whose presence and support made this celebration truly meaningful. Today's event has not only commemorated the inauguration of vital healthcare services and the recognition of outstanding contributions, but has also affirmed our collective dedication to advancing healthcare with compassion, innovation and excellence. Mi rasmiyat nimmalme gotun kuriya dengoti gaumi salam ga emha hazirin bæverive wadagatun edeng. We shall now conclude the ceremony with national anthem. Miha hisabum mi rasmiyat nimuni mi rasmiyatuge bæveringe sharafga tayyar kureifawa safadakan insaf kurebuman emmiha hazirina dawat arwa bajaveri adi aman duhakan eden wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम एमए से रईसुल जमहूरिया के अमिकम साजिदा मोहम्मद कुर्दुफशी सेठी के साड़े स्थिमवन आहारे दोगे हॉस्पिटल के साड़े स्थिमवन आहारे दोगे जलसाद बेफना हमें मेगेने स्थिने जलसा के तेरे कुर्दुफशी रीजनल हॉस्पिटल अंगे के गोतम खिदमत कुरावाफावा बेफलुंगे अगवजन कुरावाफावा आयरो मेतिन खिदमत मिवाणी हॉस्पिटल गाला तारफ कुरावाफा मिगोतम मिगे तेरे के बहिमेने केंदे हम
ගෑන්ගේ නාරා බල්තවග හාස ක්ලිනික් ෆරුවාය අධි හැමගේ අංහෙනුම් තහමල් කුරමන්දා එන්ඩියෝමෙට්‍රිසිස් හාස ෆරුවාගේ ඉතුරුන් හම මි සරහදුගේ ටෙලිමෙඩිසින්ගේ ෆරුවා ෆිෂ්මට්ටකාවෙස් හාස මේ ඉන්තිසාම්තගේ හමජේ රස්මියාත් මේ රස්මියාතුගේ තෙර මෙවැනි එකන් ඉෆ්තිතාහ කුරවගෙන් ගොස්වා මේ රස්මියාතුගේ තෙරේ මේ ගින දුහෝ මේ සරහදුගේ නොතසි හිදම කුරමට්ටකා මාසේ කුරවාෆා වා බේෆ්ලුන්ගේ හඳානුක මෙවැනි සුකූතේ වේ සමගෙන්න වාෆා මේ රස්මියාතුගේ තෙරේ රයිස් ජුම්හුරියාගේ හම්බකමුදුන් දෙකේ වාහක ෆුලගසි හිදම ෆුලා කුරමට්ටකා ගුලිගෙන් ගෙන මාසේ කෙතකේ කුරංජේ ෆවායරු සරුකාර් ಫೆಮರು ಕಂತತ ಕುರ್ಮ ಹಮಜೆ ಫವಾರದೆ ಆಮು ಫರದುಂ ಗೆಲೆವೆಲ್ ಗೆಸ್ ದುಳಹಸಿ ಹತೆಗ ಹುರ್ಮಗಿನ ಕಂತತೆಗೆ ಕುರ್ಮ ಬಾರ್ವಣಿ ಅಳು ವಾಫ ಇಂಕಮ ಮೈಕ್ ಅಳ್ಮಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ ಕಿವೆಸ್ ದುಳಹಸಿ ಹತ್ಮ ಹುರ್ಮಗ ಮಸಿಗೆ ಕುರಾ ಫರತಕ ಉಮ್ಮ ಎದು ಬಡಾಗನ ಮಾಕ ಮಿಸ್ಕಮನಾಗೆ ವಾಹಕ್ ಫ್ಲುಗವಣಿ ಫಾ ಕುರ ವಾಫ ಅಮಿಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿಗೆನೆಸ್ ತಿಂಗ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿಹ ಸಾಬುಂಡಿ ಮಾಲಾ ಫಕ್ ವೆಲಾನಿ ಹುರಿ ಬೆಫ್ನಸ್ ವರಂಗ ಮಾ ಬಾಜ್ವೆರಿ ದುಹಾಗೆತಮು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ